Ka jingjellai ke jing Pynkut Jingim, jong ki brio haba kimat ki jing e abat ke jing khuslai, ha ka bor perkhan, kalalong ke jing e ka bashir khai ha ke imlang salang. Ban pin priang ya ke jing tip, ban ai jing hikai halor ke Jingiada, na ke jing Pynkut Jingim, ke District Mental Health Program East Khasi Hills Shillong, ringkat ke jing shim bintalang, bat ke MINHANS, kalapin long ya ke jing yait pajba, hakash poterik nailur arja arpusan, kum ka benta, jong ka observation of World Suicide Prevention Day. Kajingyat pajba kablas dang na pelaw ka MINHANS, kalayat lingba ka polo bat laumali, bat Pynkut ha pelaw ka Ganesh Das Hospital. Kapang jong kani kasngi, kalong changing the narratives on suicide, kabadeiru ka jingile kamenlang, jong ka Pyrthei Baroh Kawei. Haba ai jingkren u Dr. B. Soklen, ulapin pau bakat kum ke Lancet Public Health Report, haman la kesnem, kumba inyolak saupo hajar ngut kibriu haka Pyrthei Baroh Kawei, kila Pynkut yala ke Jingim, kapta kabamut man la kesau pulai second, kadon ke Jingia susai. Ulakin turu, baladadon ki basyam jing e, batmu ban Pynkut Jingim, kipat ba kimdei ban no, hindrei ban yaram, bat pash ki jaka ai jing sumar ki badei. Kiwei pat ki nongkren ki blashim benta ka negasngi ki kinthop ya ka Dr. Deity Nongrum, District Nodal Officer, u Dr. Trustman E. Basayomod, Physiatrist, lembat u Dr. P. Kharnari, Additional Superintendent MINHANS, ha ka ni ka jingelang, ladonru ka jingishim benta, jong ki samla puli na Negrims Hospital, bat ki staff jong ka MINHANS. Good morning, everyone. Kasi step kabakmen ya pi baro. Tidingkong nga ngui ublay. Ubala ku bat ladon ringkat bani hadu bani kapor. Bala ay ni bang lat. Bangin yo ban penlong kani ka program kani kasni. Nga District Nodal Officer jong District Mental Health Program East Khasi Hills. Nga penpaw bat nga piang sobahay ya pi baro ha kani kasni. Kashpauterik di September arhajar arpusan bagi observe ka World Suicide Prevention Day, but labo daga team changing the narrative on suicide. Abang tele manas kamot kadi kata ka tele mental health assistant in across the nation mo across the states mo kata kadi ka full form jo kadi ka tele manas diding ba jo kadi ka tele manas ke ek bapidon kam le ka shulong ba phishudon kam ban phone da ka bapidon kam ban luk wat shipping ka ruem kata phishudon kam ban yon ban new number wa ong one ibei sau ibei not dari 114410 but hadin bapila yon union number Pila banjit, ya kikintin, pila bankren according to your comfort zone. Kapamut, kani katali manas number ka aila, yanu yan dia baru aku tu phone, berkila kan yo kan yakren hakisan tadi kikintin, berkata kani ka khasi, ke English, ka Garo, ka Benar, ka Tunjuru, ke Hindi. Kini kita kisan tadi kikintin kepada pendiam, nak kalian juga kani katali manas. Bat hadirin pila ada banjit, ya kani kan number hadirin pila ada banjit kikintin, pila aru kati kan yon your number A. You have to dial 2 kenang rapina banyo ya kata mental health assistance semua. Habang mental health assistance that means it can be any time dari kino kita ki jingpang jingsidom ka patut dari ka pinwit ya kata ka bor so ka jingpang hat mo. Tinaro so kata ngila aro kanyo ikan ka jingiada lingba ka district mental health program uga baro kinledon haming yatip lingba menta ngidang suspension ya ka district counseling center ka gidang suspension how benai March jong newsnem di lingba kani district counseling center supi kibedon hani kamtam kina samla namar kina samla usually ketika HQ fi belum very prone kabiate dari benda iskoha I mean see ki penshlo ki dah kebagian banyak kendu yang dihangi apa kani district mental health program but I kata kata jingkran kata jingkran semua kejongki kan I mean see ki kata pelat ki nak kata jingmut bagi shimno ialah kejong kejingir. Pada luar kata bagi Baroh Kawei kami Hands Hospital ru jadi Kawei tam Kawei nak tertiary hospital hapok kejelahi ke Baroh Kawei hak bagi ladon pun bagi experts kita ki professional workers di bala kan ai ya kata kejingera ka kongsan tak bapa baka nak benta kini ki beliau ki badon yakum kadi kajai jingtemu ban shim ila kajong kejingir tam kani na syupa ban semua kan tentip
Shupi, but a message to Bangakwa, but snow should be Baroh Kashulong as snow pa, what no snow marway. That I can do Makana Kilu Jing Haka Jingim Kajogi, the Pankip Tam away, Bakandan Bay, the Kilat, but Yakitaki, Jingiada, Papila Banyo. But Kumno and Pendon the Kilat, and the Jingiada, and the Pidon Tam have been climbed her, Yakanika Bor, Jokanika Jingujim Pukat. Let a Kabor, Jingujim Pukat along of a climb. Kumta, kini kita sudah Jingiada bro, kalau keloi kanyarap yapi, bat kanyalam nanti yapi baru syakata kejingim, kebatin mai dan ia syakata kejingut kejing berkat beraskem, kenang ba kejingim kejingpi dan nong kumwei, bagi di pensung puru, bagi kejingim jumi iwe kebadan hani kalau kekor doa hadu kata. Ditam kini nak kalian kejunga, mai Pyrthei yapi. And all my colleagues, staff, and the students, everyone who's present here. Asmo kanong balegi kira nakasib ismo through namarba Baroh kidei bayo ini Jepang. But how do you asmo gini pakai everyone Baroh ini berkat kamdaya. So this is the narrative which you have to tell to many of your neighbors, friends, how to change, how to prevent themselves from suicide, which you can always write either in poem, either in story, or anything that you can describe, so that people, those who are on the helpline, will help you. Especially remember this, remember the helpline is always, you can remember CRP 144, and you can remember the number of Maradona, number 10, which you will keep that in your mind. 14410, and you just can keep 2 for mental health. So with this word, I bless this rally, and I wish that those who will see through the placards and all the slogans regarding prevention of suicide will be helpful to sub-soul who will pass through this rally. So bless this rally, and I wish it a grand success. So now we can start with the rally. Thank you.